Okay, to le tu ni. Ate iki kupton dinga kang tel athulu ben Greek ham to iyo koinonia kichi. Chibole koinonia. America opong iyo mang ham ho iham ke iyo Greek ham te Hebrew ham te so iham ke ite iyo iyo. Amen. Koinonia chibole koinonia. Zo ham giờ này coi nó khăn này chứ đấy chất tên làm gì nhỉ koinonia cái gì đó à khi nào bên bằng cái gì là fellowship cái na cái nó lại bằng gì này lẽ fellowship cái na bên bằng cái gì là sharing life in Christ Jesus khazit min suanga nun tana zatonna cái gì vậy lẽ Jesus khazit min suanga nun tana zatonna to la eiting ton tana bang bol yele aki khom aki fellowship hilowi jesu khazi min to hilowi shepa zata ya ang pai hilo ke nei nga ya jong pai hilo ke jong no te nga ya tam te nga no hilo eiting bang bulphu a he chile to pa pasien to pa jesu amin sunga inun tana jang khomai ve to be fellowship ki chi yo tam ben Greek hami koinonia kichi ta ye athulu ben koinonia manghamin fellowship ta jengin sharing life in Christ in tuni thulu ka pi hi ipolpi a tuni shepa le koni in polpi ki pat ta jengin in lam da na yo a foundation omlopia in kui omlopia ki mo lam thailo la yo to ma bangin tuni in kathudai pi u team kichi ba adika achaw ye main hin piding tami polpi sunga imit sot khin khaning I forecasting team thum kapye wai ve kauni tami team thum teng ben bang he chi le ithai wei athai te angen ve vo bang le itim I polpi rema polpi itim thumom amen worship fellowship mission ko bang vai le Okay, worship fellowship mission iyo. Tami ting pen ibolding tam pila bang mang ibol jong imit tu pai kya ding a team ai ve tami ipol pi ihin pi ai ve. Min ai dole no rema pol pi sunga adika na hin pi bang e team tam teng ai ve. Number card worship number ni bang ele number ni fellowship number 2 mission. Bang isen jongin to pa beton no ma itanaum. Taso chengin inun tanate Jesu minto ilungdam ilungzon aki huding izon ingaw chenga jong polpi ki ko ida ika chenga jong ki ko ilung kim lo chenga ki ko inun tana azang khomning fellowship taso ta chengin tuni in now so eting ki pol khom na bange chile mission sending tami mission pen bange chile to pa Jesu khazi athai nai lo te yaring in thungen na hi zongin sumte bai to ma pan na hi zongin pye ke na hi zongin to pa Jesu khazi gumpa tan pa asang nai lo te ang san the na ringa tamin nam thumpen ibol bi a main team ibulphu ihin pi kele shepa jong na sep top lenga geu taw lenga io ham salenga turi kaki ap na bulpi pen tamin nam thumai ve amen Aki simthei hilo iyo apulanga na semleng atom pen hasum tulthum le zanga na septe ka ngaula iyo ahianga tamin na septeng semling zong angala ring ki hilo tulli tul nga na septeng noashi bangninga inwashi topa benom ki fellowship nom mission semling atwami teng ano teng to tuni ma pang ton dinga leitung na te kinwashi hi hallelujah hallelujah ito papa siya ni minsan na patoy na zo siya tangita he to ye in no in isipain worship to kisay iyo bipi na gichi bange bangchi luiring kal bang zapi ka again zo iyo ichim te lai voi na chip te shila ba la pasien ta hu yo kang get sa no de tel iyo na te pen khlo ki me thai lo iyo thei un chin e long pian dan dan iyo to ye in worship ta kisay sipan genzo hi ta chengin kalung sim sunga thungen kai ve bang thu bang la to tuni in to pa kamal to hom sonding chi thu kang ta chengin bang suwe chile tua athu kang tela hi koinonia fellowship to kisay again dingin kang tela hi chi thu pan na in anggen no masaing lai sang tho sunga simton vai yo
Kolaya kangtel na manglai le zola iyo shimton vai the necessity of gathering iyo shimton vai le hebie agol som anel som nilanga mi pol khatte kingai na se bangin hilo ki khop ding chu nel she shiun thamga apien e pan kya vai mi pol khatte kingai na se bang hilo ki khop ding chu nel she shiun Tau pa ni ang nai na chu na thei ma bang un no te khalekhat naki han thonon ko ai sim vai yo lu a choro yi thong san shi di atai a chin ji si we jin amu ko ma shong ma lwe ja ne a chin jin do ko tai ton no so ja lo ကာလအချိန်ရောက်လူနီးဒီကိုထောက်သဖြင့်တာ၍ကြိုးစားကြလောအရှင်ခေတောပါကမလ်တုံတောနင်အတန်ကင်ချေရာရင်တောပန်ထူပါအိပြပြတာဟဲတမီဟေဘီအဂေါလ်ဆ အနဲဆ နီလငိုင်းဘန်ဂေနေကြည်လေကိခုပန်နငိုင်းနဆေရှွန်ချီအာမင်มีอะไรนะบ้างอะกิบอลดานี่นจังใครไงสุนชิอุนจีขันละขัดทานกิพิอุนบังดิ้งเอจีเล่จีโตปาอังไปแกริงนายมาตาฮีเอินจีอ๋อกิขบการขราขัดไปใบจิโลเฮจูซาอาทบาจีอาเมนฮันเจียมตันกิขมนิงจีฮาเลลูยาตามีอันเฮบรูสุงะตัวนี้ไล่อัดไปอินติงอีกิปอลคอมดิงอีกิขบคอมดิงตัวป้าบีพีคอมดิงอัทุปีมานะนัสเซตอินตัวนี้อินตัวป้ากำมัลสุงอันนักเรหิมตัวเล่ติงกิขอลคอมนะอัทุปีไล่เชียงทวินเกนะอัตัวมีทูมังอะกิขอลติงตัวนี้ติงเป็นกิเฟลโลชิพชิวเวบางสัตว์ที่เป็นกิเฟลโลชิพเฮจิเล่กิเฟลโลชิพนะเรมาปอลปีสุงะขจิอะกุมสมเลกุมทุมังฮิตา2013นะกิปันปอลปีอ๋อตัวเล่ตัวป้าอินไลเชียงทสุงาอาจิกิปอลคอมนาเฟลโลชิพตัวป้ากำมัลสุงาอากิเย็นเฟลโลชิพเป็นเฮดานาตัวนี้ติงเรมาปอลปีสุงาอีกิเฟลโลชิพดันเฮดาเนจิเป็นตัวนี้ตัวป้ากำมัลปันชิเย็นดิ้งหุยเอเมนมีปอลขัดเป็นbenefit กี่ไหนเว้ยมีแต่เป็น benefit ได้มาอีพอขัดเป็นปอลปีสุงะอังลุตตาอุเจงินอากิเฟลโลชิพโนมิโลจงกิขอมนมโลมีแต่จงเซวันซาโลเชแต่จงเซวันซาโลปอลปีเมมบาริงเบอุดเจียวอาวุธนาหังจงบังเอจิเลสุมปีเขียนจงเซวันซาโลเซบุตบเขียนจงเซวันซาโลอาหังเป็นอิชิเจงินอิลวงเบอินกิพุมปีเลจีดานี่พอขัดเจงาเป็นปาเวนนมตัวป้าเปตัดนมปอลปีสุงะตนาอัตโตเป็นอินซอมวาลีมีมัลเป็นสักกิจงนายลูกโนอาเชปาตกัชิมุเลสมโกเลกีกิพายสมโกเลกีอันเยวชินสักจิงไทยมาโลตึงซงตอนนี้อินซอมเลอินบูลนูตัวป้าตัวอินบูลไปอินซอมเลอินกูบังกิพัตายเวตอนนี้อินซอมเลอินกูเตอีเอ็นเจเลตัดงาเรมาปอลปิสุงาอิลุนนาเป็นอีกิดฮิโลหางาอิงิมนาขัดเชโรไม่เวอายังตัวมิงิมนาแต่จงกินเซเวนสักจริงอายังตัวนี้ยังไงสุดแก่ริงกังเตลเป็นบางเอจิเลตัวป้าอินเอโซเลียติงปอลปีขัดสุงาอาอมคอมอีฮีจิทูอังเตลสโนมิงฮาเลลูยาบลูอาจารย์พิจารณาเนี่ยเบฟอร์มพีบิโรเวนลาลาบลูปงซามิโอเนี่ยเบเนเน่ถ้าเป็นดีเนี่ยมาถ้าเป็นมาคงอาไปเจนะกับพยาตะเขียนปูสาวนาทีเดียเอเมนตัวป้าเป็นเอตังอากิเฟลโลชิพจิงาเดียอินุนตานาจักคอมนิงเดียอมฮีจีตัวนี้อามาสเป็นพอดิงินมีมัลขัดเจตัวบันทุพายปีตาเฮตัวเล็ตั้มมังอายุคอมแต่จิงินอิตาลิงคาราบังเอจิเลอีเฟลโลชิพเป็นตัวป้ากำมัลสุงาเฟลโลชิพกิจีอาเขียนนาเลอิตาลอาเขียนนาเป็นอินี่กุลตุนอิตาลนาเฟลโลชิพตั้มบังไลเชงโทเตลนาเฟลโลชิพตั้มบังฮิเลกิหินดิงไลเชงโทอังกิหินดิงวะกิหินดิงอีเฟลโลชิพเป็นตัวงาหินดิงเป็นตัวลังไปดิงกิหินดิงไลเชงโทกิหินดิงกิหินดิงตัวป้ากำมัลบังกิไลโลดิงเวกิไลกุลเอเมนตัวยินตัวนี้อินเฟลโลชิพอากิจีตะตัวป้ากำมัลเอ็นินตัวนี้อิลุงตั้งเตสุงะบางจีกิเฟลโลชิพดิงจีตัวนี้ขัดเวอไลเมนต์อิเชงการิงเวฮาเลลูยา
ตัวยินอีเฟลโลชิพเตไล่เชียงทโตอากิโตเฟลโลชิพอังฮีเทนดิ่งินตัวนี้อีลุงไงตนดิ่งินนับขัดเป็นบางเอจิเลKoinonia begins with our relationship with Christ. Shimton vayele khadve Koinonia begins with our fellowship with Christ. Tuni ki fellowship na akichi topa sunga khazi sunga ki fellowship na benji bang panin akipan sya kula he chile Jesu khazi sungpana akipat kuli ji. Amen. Tami pen na ye hoi ve o chite to kipan loading polpi te lut nyanwa loading tami pen mi tam ve o chite to lu loading Jesu khazi irin gumpa tan pa in sangin to pa to ka ki khol khom hi achi to pa to kipanin tuni polpi sunga iki fellowship ne ding iki panaring sa pure amat pen bange chile pasyento ki pol khom na to iki pat masakuli ji hallelujah Hallelujah. Tami pen hey tanga ki muwe chile. Zohang masa agol khad aneo thumsunga. Zolaya banglinga kang aloe chile. Azolaya a koinonia akichi kamal kimusanom kahi chenga manglaya kang tel iom. Inton vaye iyo zohang masa agol khad aneo thumsunga. No te zong ko te to nakipol ton te na dingun. Kamu sa ule Kazasa utute no tunga kang tang ko hi. Atata in ko te zong pale atapato kakipol tonin kaomuhi. Tabi tenga kakit no bange chile. Polu in tuni in alay at nasunga fa John in alay at nasunga bang nagene chile. Ikipol khom ta jengin ji. Ko te zong pale tapato kakipol ton mabangin. Amen. Aite pen mite to ikipolton mabanga masanga koi to kipolton masaringe chile pasyento akipolton pasyento aki fellowship nunta na inay masakulaive Hallelujah Hallelujah pasyen law a igamtat ikipolkhom na zo si amo napi to yin tuniin fellowship ta to pa kamal sunga johang masa agol kha anew thum sunga bang nagene chile lai at a Zohangin bang nagene chile ko te pale tapato kakipol ton bangin tami sunga kipol ton akichi kamala bange fellowship chi kamal pen koinonia akichi Greek word na kisangaive khazi sunga nuntat zat khomna iyon to bangin thana pi aive to ye number khat bangai chile Eite ikipol khom ta chengin di in sunga ikipol khom na pen bange chile khazi sunga akipol khom ihia inun tan nate mi te to ikithuo mi te to nun tan na iza khom masangin I in sunga inun tan na sunga topa pasyento iki fellowship eite ikipol ton kul masahi chi thu tu ni thang penoming hallelujah hallelujah akipol khom sate jong topan thupa ang pehelin Pasyento ta topa Jesu khazito akipol ton nailo hulngai melo te ihilezong tunia ki pansain topa to hunlaton nge dingin in kon tele mi mal khatse topan to pai pi ta he tole fellowship lai sang do sunga koinonia ang hi theina dingin number khat koi to ikipol ton masakut pasyento tuni in pasyento ikipol ton sile mite to ikipol ton na Bilpa soy ki kildana ang soy ta vevo iyo ellomo vevo iki hodan iki edan topa ideina entel talola amen tuni topa to ki polton le topa in bangtang ehil ama I danding mite I danding iki sob danding iki nyem khe danding ehil koin ehu Pentecost niya akibo topa kasyang tawin mite I zonang imo mai zonang topa kasyang tawin vangle na igon ehu to banga topa to kipolton na fellowship the real fellowship nekta jenga nambani bang fellowship ang tiang he chile koinonia means sharing life together with other believers ani na kipolton na pen Pasyento ikipolton zo chenge ani na pen koite to kipolton ninge chile eima banga Jesu khazi gumpa tanpa asang imi isa ipolpi sunga te to kipolton na anamban nina angom banting hi Hallelujah
Hallelujah. Tami pen lai sing thu sunga akige na hi fellowship khazi sunga nun tat izat ton thei ni dinga a step te hi. Kele ika chenga jong kele khat ka lo pia adon ki waka thei lo yo. Step by step. Tuni ute naw te i step te lim ta in ngai sun kya vai. Iki pol ton na te khat ve ilung ngai kya ringwa. Tuni topa kamal sunga akige to akikel kile kinai kya vai len topa to alignment ki ching kya vai. Amen. Passion to iki pol ton sa ching naman ni na pen fellowship with other believers pen. Hemi tanga ki muwe chile Acts chapter 2 verse 42. Kaya man ang simbang ya zolayin. Ama te in solta te tuhil na le kipolton na a highlight ben kipolton na chi kamal yom kipolton na alung luchit wa tua le khamon khomun phalso le thungen na aneyu hi tami Acts chapter 2 verse 42 pen topa sa isu pen te kau te niya khasieng tho ang kibozo ta chingin thu mi te anun ta na ang kilam nang ta bangye cha khasieng tho tang ta la ang kilam nang ta in amaw bang te ang toyue chil anay sa alam sa te inon lo hallelujah kilam nang ta nirang la ya amaw to te pho khalo yo sol ta te i khepunga ang zonu ki pol khom chi chiwale ki pol khom fellowship ta ma koinonia chi kamal ki jangai we ang kipol khom ang zuanu iyo day na khat ane ye hilo a benefit day ye hilo tunin topa minma to solta te kipunga ang zonun ane sa te ang toyun ante mete ang netonun topa thu lungay tonun anun tan nate anneton tuiron ton topa kamal kikum tonin anun tan nate thu umite in ang zang tonuhi chi hallelujah hallelujah ahang mange chile tuniin khasieng thu ang tanta jengin topa kamal sunga khazi sunga kipol ton nop nale kipol ton theina thu phang tunga hi amen khaveve ate jong iyo pumpun lin te ezo te ben ut koi sing pol pi son nom sa sing pol tham la tai mang nom ichi wage bi yo e kipol ton theilo ikipol ran nom salo ahang pen bange chile tuni in kipol ton theina sa theina dingin a first step pen khazi to ikipol khoma passion to ikipol ton masa thei masangshi mi te to ikipol jeng pol pi sunga num sangai ngai lo ri te kaya ki pan iyo nong ko hilo yo pol pi sunga hel ka sa jeng in bangai sung kaya chilo koinonia fellowship in believers mi te to nun tat jang ton ninga to pan e hat pen ken num salo hile ka focus pen mi hi passion hi shi chin alignment ki ching kya kai ve amen kejong pol pi sunga nom sa ne sa te soi wi chikai kya ki le ya kon e hi la hilo yo apo ike nga ikai la hilo yo kachi chenga mi ngi ve yo iki fellowship dan ilung kim lo e day dan te angom lo da chenga ki un lo ki tai mang no mai ve ahi hanga to pa in e te khala akipel ding le atai mang ninga e na bol lo e te pen nom le dale aki yim phunding ma aki gending ma inop ida e te tamchi banga azang khom ding ma a lai sheng tho na ngon chenga tuni in koinonia khazi sunga thu mi khala khat ana za khom na tuni na ki koya hi hallelujah hallelujah tuni ute naute ikipol ton chengin na lunga ke ngai ma kebel ke ngai yo ikipol ton chengin na ha sangai ma sangai iki ko va gyap jeng facebook dunga num koi lo yo e thu kya kai lo hi ja yo khasieng tho ko nga thu zona de ingit kul yo nuam lo ai ve bang ai mi hing te hiliu lo ven a hianga atomi thu boy teng le o iki lungkim lo na teng pi mi tu koi le inun tana izak khom dan kisang khom thei ta lo ring la passion in tuni koinonia ji fellowship janga e ko hi chinga to mi again nu again pale athu teng pen en non loin koi ko nga imit tu kya passion ko nga alignment ibol kya to cha ki pol khom thei kya amen to lo hi le ben ko mangkang bol pia tung to ve ong ke le ko mo hallelujah achinam na pen tuni nangzong na lungkim lo na omding na hasyen na omding to bang chengi ilungkim lo na I hasyen na temi tu loin koi to alignment ki bol kya kule chile
pasien ate to pa to kilom tan na fellowship sunga alignment ki bolkel o ka unaw hibawa ka sanggam hibawa ka mo mai ding hibawa akin lo vevo hibawa alung simji dam lo vevo hibawa o asum ki ching lo vevo hibawa iyo ke bang dinga ama thanem na tunga ke kingaring tuni alignment ikicheng kya cha to pa kamal Acts chapter 2 verse 42 sunga koinonia inun tanade zakhom thena fellowship ang tingkai hallelujah hallelujah athum nang man de yom taso tingin athum na ben bange chile koinonia means sharing the mission simton vai le koinonia means sharing the mission tami koinonia kamal a highlight no hinge yom Greek ham to akigil na tami pen hey tanga kimu he chile yom Philippi agol khat aneu nga zolai le kolaya koinonia kamal vasi ko shwo yom lori ye yo Greek la ya kyar ka chinam na ye yo Philippi agol khat aneu nga sunga bangna gene chile Philippi agol khat aneu nga Philippians chapter 1 verse 5 tana song amli ve yo akipat chilaya kipan tuni dong chengin lungdam na thu sunga nangki halje un kalung adam hi Tami sunga nangki hal jivole nangki hal tami pa fellowship aive tami Greek word because of your partnership in the gospel tami partnership akichi kamal pen a Greek laya bangna are chile koinonia chi kamal na sanghi achinam na bange chile tuni ate topa sunga koinonia pasiento fellowship Tazo chengin yong chi du chin all the believers a koinonia a fellowship. Tomi iki fellowship na te pen chi. Tomi cheng be manlowa bang cheng dong hisa carrying a hair chile. Pasien atay nailo Jesu kazi gumpa tanpa asang nailo te kunga mission sep na dingin tomi fellowship ting sahi chi hallelujah hallelujah tuni ipol pisunga Ate pa bibi tunna nun tanna zakhom na in koinonia partnership in the gospel Jesu kazi lungdam na tu tangko na a ikihal khashile lai siang sunga fellowship sunga ate alunai loji ipoding ding to in ute naute ipol pi sunga worship fellowship mission ichiwa Tuni in ate dana khatche kipol hi khathai ma vai a hi hangin tuni in topa kamal sunga tuni ipe kyaring wa fellowship the real fellowship and bangin ang kipan masae chile topa paselle Jesu khazi to kipol ton na hulla na to kipan masahi chi tuni atha in thang penoming Amen. Tazo ta chengin ulenaw sangkamte tuni pasienin asisan man phato alaysa polpimi sunga khalekha iki fellowship dingin zong nil sheshivai hanchembai. Amen. Ahi hangin pasien to kipol talaw pia ulenaw tana mite to nopsana chengme hile lai sentho sunga koinonia pen tangtung nai lo hi chengin topa kamal sunga ikini kya kulding hi Taza chingi atop na eating rema polpi sunga topa bedinga topa in ekay khom na hang pen mission isep na ding hi chituni in manghil shivai tayi ulanaw sangamte hebye sunga again mabangin mi pol khate kingay na se bang hilowin ate iki khop ding iki fellowship ding pen zangkhai shivai tupi savai hallelujah Tabangin itupi sa ta jengin tuni in topa in na temin ang muringa ai ithungen na to ai isumpe khat pe ni to tuni mission te isem dingwa polpi sunga lai seng tho mi te ki zobna lai tho mi te ki pol to na hi a fellowship ta pen man ang nei ringa topa maya anam tui fellowship te anei te isu thei ding hi ta yen tuni athain Apanin kangget kya no babange chile koinonia akichi pen Jesu khazi sunga nuntan na zakhom na fellowship hi tami fellowship inei theina dingin number khat koi to ki fellowship masadinge chile pasien to eki fellowship masakul hi khayan amen chi yo
to pan to pan pengeta he to zana ki pan sa in to pa to take say so aki fellowship nge dingin Jesu men to pa kap je hi ani na a ba ki fellowship ding believers iki yong ji du yo thu mi te to ki pel lo ding ki mo mai ding ki thu pi sa ding ilung dam I khongai ilung zon te zang khom ding hiang athum na a tami cheng be to kholo ding athum na bang chi ding ye koinonia pen bang ji ding sharing the mission nasumte solin thunget pe in khamang thang te ya ding in tuni in partnership for the gospel partnership for the gospel lungdam na thu tangko na I hoop te izang dingwa I hitui te ilung sa dingwa I sumte I pedingwa tuni in Jesu khazi imit sun dingo hi hallelujah hallelujah tuni yun siyang inding violent topa tuni in topa nang malay siyang thusunga akibol the real fellowship akipat na nang ma to hiya mi te to hiya mission sending a hiyin